Pemirsa Taman Budaya Art Center sampun ngawit menghias ring sejeroning nyanggara pesta kesenian Bali keping petang dasa pitu warsa kalih tali selai. Pemidabdab inucap kepanggih ring pemidabdab kewentenang pameran UMKM. Anutin sesela ring PKB petang dasa pitu warsani mangkin Taman Budaya Art Center Denpasar sani kaanggen genah parikrama PKB sampun ngawit kahias. Sekadi kepanggih ring lantai 1 gedung Kesiranawa. Para pamikarya sampun ngawit mapi dabdabnya kayang genah pameran UMKM rumasuk ring tengah ruangan. Ipun mekarya pini becik ring sajerning nyangre pemargin puncak PKB ring tanggal 21 Juni tur PKB sani memargi selami abulan. Kampungannya mana? Barangnya. Ya sini. Tios punika wenten teknisi sane kantun masang jaringan kelistrikan. Lianan punika ring genah panggung pementasan tios sandorong kepanggih wenten hiasan mawinan kalah nuju puncak kantun abulan. Indrawan Bali TV.